Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, Байкеди каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 1-октябрь 2021 Нокат шаарында бүгүн ушундай жакшы жаңылык болуп атат. Машина базары ачылып атат, унаа базары. Биздин видеобузду көрүп, лайктан басыңыздар, класс комментарий калтырып кетиңиздер. Бул жердин адреси Мол жакка кетсең Нокатка кетет. Мол жактан келаткан Нокат оштон келет. Нокатка где-то 5-6 километр жетпейт. Мондай болгон бул жол жегинде ушунда чөп базар дагы бар. Ушунун жанында эле ушу машина базар ачылды. Аз балдар билип берет буюрса. Мондай болгон унаа базар дейт. Жума, ишемби, жекшемби күндөрү дейт. Жашаган тургундар, мына биздин Нокат базарында жума базар күнү машина базар ачылды. Мынеке машиналар состояниясы жакшы. Эч убакта кыйналбайсыңар. Кайсы жактан келип алсаңыздар ham боло берет. Кайсы жактан келип сатса да боло берет. Бул жерде бар жогу документальный болуп, ушу жаңы ачылды Нокат базарда. Жанында чөп базар, дарбуз базар, бардыгы бир жерде. Эч жакка барбайсыңар, кыйналбайсыңар. Машина алып нотариус менен доверие салып кете бересиңер. Мына жаңы ачылган базарга кош келиңиздер. Жума күнү ачылат. Жума күнү бардыгы келип жерге сатып алып кетсе болот. Буюрса бул экинчи жолу болуп атканы. Акырындан машиналар көбөйөт буюрса. Биринчиден мына унаадан баштасак 07. Жыл 2007 экен, номерлери 72 менен 15-30 дейби, ошондой 100 000 кеми бар дейт. Иштерин көрөбүз, иштер жабыкко. Ичинки салондору. Бул жерде азырынча аралаш машина болуп атат. Бул жерде мол машинанын базары кызып атат буюрса. Ушундай болгон, бунун аты деле башкача го. 160 000 деди. А бу эми 1.3 экен. 1.3. Ба болтабы? Канча болуп катты? 100 000 болду бу. 100 000ге берилбей атат. Ушундай болгон. Кийинки машинаны көрөбүз буюрса. Audi 80-91 экен жылы. Номерлер. Bunun boğaz kança ekan? Bası 100. Kança elesiz? 100? İşlerin görüştür salonların. Salonlarda taza jakşı ekan. 100 000. Probek kança ekan? Probekki 55-120 000 deyt ha? Keyinki машина өтөбүз. 07. Bunun pробеги 17.858 дейт. 2007 экен жылы 140 000 дейт. Жана эси 140 000 деди. Сизден беле? 140 Bağıldı mı? Bağıldı mı? Var der ha. Andan keyinki жүгүлүк өтөбүz буюрса. 07 91 жылы мотор 0 иштейт. Номерлери. Бас канча экен ага? 55. 94 182 пробег. 55 000 дейт. Кийинки Passat универсалга өтөбүз. 92 экен жылы, бирок бунун ээси жок экен.
договор деп жазып коюп тур номер эмесин баасын. Буна орто балда. İşte açık eкен, salondары. Алды жағы жабық қой. Ланос kimden eкен? 99 eкен жылы. Номерлер 78 расход 1.5 объем екен. Bu maaşını satyap. 120 000 deyт басын. Yana balanqı. 120 000 deyт. Мондай болгон. Российский номерде екен. 2003 200 000 deyт. 200 000 номерлер жаздық. Bunu вес 3 тоннаға шейін алып береді дейді. 3 тоннаға шейін алады дейді. Ешігі жауып екен. Бұл салондары, ішің салондары. 3 тоннаға шейін көтереді дейді. Есі. Шындай болған мол жаққа жаңылап өсіп шипырларын жағып, жаңбыр жағандарда бұл жаққа салғанға дейді, қойғанға. Бұның негізі емесі чоң екен, местасы. Мол жаққа да жылат екен. Ақырын-ақырында машиналар көйіп атып бұйырса. Келіңіздер, мұндаңыздар, сатыңыздар, алыңыздар. Кейінгі машинаны көрөбүз. Passat Golf екен. Жыл 90 екен. Мынау кімден екен машина? Басы бұдан кейін Passat'ын жасалып өтөбүз. Жылы 90 екен. 1.8 объем, 7.8 расход дейт. Телефон номерлери. Açık екен. Bismillah. Provek 433 485. İçinki salondары. Жақсы, ортаға балда бұнна екен. Мынау Passat кімден екен? Мынау. Ondan кейінгі Opel. Карбюратор. Opel Vectra екен. Telefon номерлері. Жылы 90 екен, 7.8 расход, объем 1.8 екен. Opel орточо состоянияда екен. Азы бағасын білеміз. Ассаламу алейкум, қанша екен ава? Тақсыр. 100 000. Пробег қанша екен? Пробег 396 000 дейді, а? 100 000 дейді. Бағылышты өй? 75'ke. Қаншаға береріз болышы? 75'ke беріледі, тазан қосы береміз дейді. Базарыңызды берсін. Ол кейінгі машина көтеріп, бұл российский номерді екен. 2008 дейді. Телефон номерлер. Lanos. Объем 1.5. Мынау кімден екен? Сізден бе? Қанша екен аға пұлы? 130 000, а? Бағылды ба? Бағылды. Қаншаға береріз болышы? 120. Мотор коробкалар жақшы өй? Ава? Мотор коробкалар жақшы өй? Мотор коробка жайында. Жайында дейді. Пробег 215 000 дейді. İçin salonları жақсы екен. О, газ баллон. Там крат күдіш полный бар екен, комплект екен. Краскасы родной ұқшайды. Мол кейінгі машина өтөбүз. $140 000 дейді бұны. 97, 140 000. Telefon номерлер 97 объем. 2 объем екен, а?
Kimden ekan? Qancha ekan yılı? Yılı qancha? 96. Pul qancha? Qancha? 170. 170. Bağılıştı. Qancha? 50 kellik. Ha 50 keldi ha. Bu nabiyem qancha? Qancha rasxat qiladi? 1.5. 7.8 zonda. Keçkege barıp gelin sana. Gero çetilen çetken çok komik 170 ming deydi. Batkensky nomer ekan. İçinki salonları. Telefon numarayı aytpaysыңар mı? Ha? Telefon numarangizdi. 77 menen. 77 menen 55. 55 66 65 ha. Mers benzinde 91 deyt. 2 объем. Prosse motor deyt. Nomerleri mol akçası yazıp tur biroq tushuniksiz yazıp algandan bahasıçı. İçinki salonlar uşul. 483 ming probek. Eşikka 200. Ушунда жанындагы турган Мерс дагы. Булар биринчи чыккан Мерстерден экен. 457 миң пробег. Жылы 84 Мерс 190'dan экен Мерстин 70 миң акчасы, 70 миңге телефон номер бер. Кийинки Жигули өтөбүз. 21.07 2010 жылы объем 1.5 220 миң деді жана буну. Пробег 23.154. Мына ушундай азырынча базар машиналар бир 20-30 эле машина бар. Ол элчи болуп калган жерге барайлычы, канча кылып кой деген жанагы машинаны. 5-10 minut tamına gerek. Kança болуп калды bu? 130 ming ha? Жыл 2009 ekan. Nol машина. 130 mingga. Pazar kızıp alıp birisi satıp gelsin. Özür 160 ming dedi. Мына ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Класс комментарий калтырып кетиңиздер, ой пикирлериңиздер, машинаңызды алып келип сатыңыздар, иште кылыңыздар буюрса. Ушинтип акырын-акырындан машиналар келип көбөйүп атат.